Mutumia wa Andrew Girishe wa Ngui Girishe ni umwe wa aria marahuranira gitura kia ubunge wa kaunti ya Kirinyaga. Na nikio muthuri wake arakuruhania mageria ma kumunyita migwate na uteti wa kaunti iyo ya Kirinyaga. Acio maroka kuma Nairobi metagwo professionals makamba gwicirio na Ngirisi kuragwo ati Ngirisi ni araretire Kirinyaga arakionio theri koguo no tumuthenga thengirie tubote kuoite ngai embere haitawezekana. Utavania wa ngero iyo wagereirio Nairobi na wathathirio ni obitha ruhonge rwa Flying Squad. Borithi moka immediately na maikara kando ndingira ngari-ini yake gite kia mbere borithi mamburira thimu eigwa ngira borithi mokinyite ku anje ku drive kuma petrol ni ibenya orite kwambata njira ya Valley Road. Umuthi Girishe akwaragia ri gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga Central kuria athaithiire aikari ya Kirinyaga maige thayu na ohori ateti matige gwika kampeini cia rumena na kugayukania andu. Tukwenda amani, we need peace in Kirinyaga. Tondo siasa igoko mothe ithire na mathie tigare. Ni kweli aikari ya mathia matigare neguo. Ni oreti andu aria maramwikwa gukorwo atarihaga igoti matige kumutumira mikora ati niguo makinyire uma. Kuna kitengo ya usuru iwachiwe kazi yake. Ikinipata niko na makosa, mimi I am not above the law. Sheria ichukue mkono kwangu iniadhibu kikatiba na kidemokrasia, note gutizana. Kirinyaga reke ituike siasa cia thayo andu aya mena kura te wa Ngui na Ngirisi ni aya ni nyumwe na kura kitenyu mukathurana kwagwira yandu matige ko intimidate andu ni matige gututumira mikora ni matige gututumira andu ate make yara yanga tukaroranga tutiri bagoti atiriri andu aitu kai matamenyaga ndare kugu ona mbere yo kale bene ndiragire ndege kithio no bikindie kire na ndege. Borithi maugite ni marathie na mbere na gucaria mwikoiro wa jama iyo uria worire na kivikivi thutha wa guthatio kwa muvango wa kunyita Girishe migwate muthenya wa kana kiumia-ini giki hakuhi na mukawa wa Pan Africa guku muci wa Nairobi. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Helen Maina.